Rwanda ni kimwe mu bihugu biri ku mugabane wa Afurika birimo gutera imbere ku muvuduko uhambaye. Iyo urebye aho u Rwanda rwavuye mu myaka 31 ishize ukareba naho rugeze uyu munsi, biguha ishusho y'aho ruzaba rugeze mu myaka iri imbere. U Rwanda rwariyubatse, ndetse kimwe mu byo u Rwanda rufite ku bwinshi ni inyubako ziri ku rwego mpuzamahanga. Zimwe muri izo nyubako zikaba zaragiye zuzura zitwaye akavagari k'amafaranga menshi. Muri iyi nkuru munyemerere dufungure indi page turebe hamwe inyubako 10 zihenze kurusha izindi mu Rwanda. Uru rutonde rwakozwe n'ikinyamakuru Umuryango mu kwezi kwa gatatu 2025. Uru rutonde ntabwo rukorwa hashyizwemo imishinga y'inyubako zitaruzura ziri kubakwa mu mujyi wa Kigali. Tukaba tuzabagezaho urutonde rubumbira hamwe imishinga yose y'inyubako zihenze kurusha izindi muri Kigali, yaba izuzuye ndetse n'izikiri kubakwa. Ndagusaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment kuri iyi channel kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu. Nguhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasanga inyubako ya MIC. Ikaba yaritiriwe kampani yitwa Muhima Investment Company Limited. Iyi ni inyubako y'ubucuruzi iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako yafunguye imiryango muri 2017. Ikaba ari inyubako yubatswe bigizwemo uruhare n'abikorera bagera kuri 80 bahuje ingufu bubaka iyi nyubako y'ubucuruzi. MIC ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 15 z'amadolari y'amanyamerika, ugereranyije mu manyarwanda ni miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 9 turahasanga inyubako ya KBC cyangwa se Kigali Business Center. Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ku Kimihurura. Iyi nyubako yuzuye ku nshuro ya mbere mu mwaka wa 2003. Icyo gihe yakorerwagamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo za restaurant, utubari n'ibindi byinshi. Mu mwaka wa 2018 iyi nyubako yaje kuvugururwa igice kimwe, ndetse hiyongeraho indi nyubako ndende bituma irushaho kuba nziza kurushaho. Ibikorwa byo kuvugurura iyi nyubako bikaba byaratwaye amafaranga angana na miliyoni 17 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 24 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turahasanga inyubako ya banki y'abaturage. Iyi ni inyubako ya banki yahoze ari BPR mbere y'uko igurwa na banki ya KCB. Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, ni iherereyemo icyicaro gikuru cya banki ya KCB, ndetse ikaba ikorerwamo n'ibindi bikorwa by'abikorera. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 18 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 25 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga inyubako ya Kigali City Tower. Iyi niyo nyubako ya mbere ndende mu Rwanda, aho ifite amagorofa 20, ikaba kandi inyubako yabimburiye izindi zose zijyanye n'igihe hano mu Rwanda. Imirimo yo kubaka iyi nyubako ikaba yarashyizweho akadomo mu mwaka wa 2011. Kigali City Tower iherereye mu karere ka Nyarugenge, ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi ndetse n'izindi serivisi. KCT cyangwa se Kigali City Tower ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 20 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 28 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga inyubako ya Chic. Iyi ni inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ikaba iherereye mu mujyi rwagati mu karere ka Nyarugenge. Iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mu nyubako ya Chic hakoreramo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi birimo coffee shops, amabanki, abacuruza imyenda n'inkweto n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turahasanga inyubako y'Ubumwe Grand Hotel. Iyi ni inyubako ya hoteli y'inyenyeri 5 Ubumwe, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Iyo nyubako ikaba ifite agashya ko kugira pisine yo ku gisenge hejuru y'inyubako. Iyi nyubako kugira ngo yuzure ikaba yaratwaye amafaranga angana na miliyoni 40 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 57 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa 4 turahasanga Makuza Peace Plaza.
Iyi ni inyubako yagenewe gukorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi, ikaba iherereye i Kigali mu karere ka Nyarugenge. Makuza Peace Plaza ikaba yaratashywe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame mu mwaka w'ibihumbi 2015. Iyi nyubako ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga amafaranga asaga na miliyari 71 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa gatatu turahasanga inyubako ya Kigali Arena cyangwa se BK Arena niko isigaye yitwa. Iyi Kigali Arena ikaba ari inyubako yagenewe ibikorwa by'imikino n'imyidagaduro, aho yakira ibitaramo bitandukanye, inama, ibirori ndetse n'imikino itandukanye ya basketball ndetse na volleyball. Iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2019 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu ibihumbi 10 bicaye neza. Inyubako ya Kigali Arena ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 105 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 149 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri turahasanga inyubako ya Stade Amahoro ivuguruye. Iyi ni kimwe mu bikorwa remezo by'indorerwamo z'ibyo u Rwanda rwagezeho mu myaka 31 ishize. Ni stade kuri ubu iri ku rwego mpuzamahanga ku buryo ishobora kwakira igikombe cy'isi. Iyi stade yakira abantu ibihumbi 45 bicaye neza. Yatashywe ku mugaragaro mu mwaka w'ibihumbi 2024 na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Stade Amahoro ivuguruye ikaba yaruzuye itwaye akavagari ka miliyoni 165 z'amadolari y'amanyamerika, ni ukuvuga asaga miliyari 235 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwanya wa mbere turahasanga inyubako ikomeye mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, ariyo nyubako ya Kigali Convention Center. Iyi ni inyubako iherereye mu karere ka Gasabo ahitwa Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Yubatswe mu mwaka w'ibihumbi 2009 irangira muri 2016, ari nabwo yafunguwe ku mugaragaro na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Iyi ni inyubako yakira ibikorwa bitandukanye birimo inama ndetse n'indi mihango yiyubashye. Inyubako ya Kigali Convention Center yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'amanyamerika, amafaranga angana na miliyari 428 z'amafaranga y'u Rwanda. Uru ni urutonde rw'inyubako 10 zihenze mu gihugu cy'u Rwanda zuzuye kandi zinakoreshwa. Bashimiye kuba mwakurikiye kugera ku musozo w'iki kiganiro. Ufite icyo wumva wadusaba kuganiraho ubutaha, wakidusangiza muri comment section. Wibuke kandi gukora subscribe kugira ngo ujye ubona video twa uploadinga buri munsi. Murakoze, bye bye.